Ni sambula na borong tomaya na nguna borutaki nonda nguna ni Vakikeli na Radio Fiji 1 nando moiviti ke na FBC TV. Enda bo binibila kana nonda ngonongo ni saati kuna nonda bulangi ibagalisilesi main Foundation for the Education of Needy Children in Fiji senimere rakula. Sambula binaka marama matangali. Sambula binaka matangali. Naka metiga butang mandangan na vital no nonda iwasi ni ngonongo kero nindo mandangan na ibang madala membaleta na mundo tambana ni Bingaravi. Na ni sambula binaka na itumbutungu na ndo susu di warong tingmay na kabinak ni kuwa ni na busotia ni be rong dati na ndomo yo bom ni nani utikara na singelew ni kuwa na bugun ngani ni may binakati ba matatake ni bekenda no non rubuketi na lubenda na Fence Fiji sa Foundation for the Education of Needy Children in Fiji. Na Foundation for the Education of Needy Children in Fiji endo ni songo etike toyabu na ronon dolo kadiwa kaya na kina toyabu kina volleyball bola kamay tiga na kina na Bingaravi na ronon dolo katini ya toyabu kina na Bingaravi na rangaravi kina na lubenda na ronon dolo katini binak adaba na inaki ni kina toyabu na inaki ni songo ngo endo bakat kay tuwango ningo na songo rangaravi kina na nravua weekenda ni toke ni da butitiko na nravua eva kaya bosan bedi weekenda ninda bagangati na bosan nravua eva balang sa baga pertani endo tukuntiku bango poorest of the poor children ermengara weke go irasenga irna ngonengo ni psetiau irna ngonera mengara vitingo era kalauda esenga soni rarawa kaba kai lava baka binaka na itumbutumbu se odinga ebengara vitiko ena vukundra ke mambal na kalibia kaiti ko ni irna ngone rabuke erangan reba seranga na kai bina kaiti kandondonu me tiku wa ndo ngone na ngone tiku buki na bul ndono ba binak matangali binaka na boli usar bagi bina kena bagi labutaki sabinaka na kena bagi labutaki na nito songo kani nikilati ko kito esenga tiku ni matintu ka kito do buke tu mana matintu endo na ngona ya kanirara mo bartaka ke na bakingo sakito may luto koto sakito may luto na kena sulbeketo na ilava man na matentu ia kito singa lailai sala katika na ibola ni kerbe buke ver na be bono eso bono tani ke ir talanga na be kamban lelebu ver na ir ngairin rondondo linga mai sala katika na itu kerkere sala katika na itu be sureti ikito bo ni nakani saya to tiku mai na be buke saya to tiku mai na be ka kito ngandrewa isa may luto to kana Bingaravi ni matentu ye ada tiku mai na Bingaravi na be bono eso menatunda kin nondo benua kaki nondo benongo ibiti may na bagi na kena daga taki ndo tiko ndo na umilabo taki te tiko mena rawati meroni sotabiki na nomundo sasang benabale matangali na virtu na matentu tiko na ilabo kito ndo na maka yani kito sandu bola ver na ke mami sena bono kito bola kina kito ndo wala yang gendo batu tubir na karabako tumai ya kito zingo men almarau na bi kaya adamai so ya adamai na kakito kito kirayani so lele sombu ya kito ba ni naktinga ni ado tigo men na bi buke matangai tigo ndo na wili ni ngone ndo do numero buke se bada bana no ndo daga kito matangali na ngone kito bukiro tinga na ngone mana primary na batangan ngende ni primary meda na secondary ya mana kalasin dua meda na form vitu gendo tiko na ngona ni dono ngai betal mbaga ni kino ngone application ken do tikebe abi ka ba ya binaka na wali usara na ibo madala bada vida na ngone ersa bukira na lomo nyamba kyungu nako na ngone era ker mai nembaki sawoti karsa buketi ko nembaki ngo tolu no ndolu vitu sanga bulkatol nembaki chingango metik bu mena chanweri na bebuki metik bu mena chanweri na bebuki tolu no ndolu vitu sanga bulkatol oya sa wiliki na moira nondo benua ke na buli ko nondo benua tiko na dito bol matangali mai na moira tiko mai na boliku na kena wil tudo kito satu rara kito bukera nambak embak yongo tol non dolu bitsanga wul katol
Pinaka Kita bukan ini tiko. Ni na kita rawat talanga na wili ya enam mani yang baki minggu. membaleta na Berarti na rubuke na sa bol. na January ni January ni Ronaldo Ronaldo Rosang. Rosangabul. Pinaka nabali usar ni bang madal. Okay lang ito ko tala son ito ko ni na biyabari takiti ko men vida na bata taro usa bata taro to ni kin na nonda iwasin ngonongo. Sabi na ngononggo may bang matatakan weekend na ito butumbo sa kaya na besus ni barang tigmay. Sama isong ito na nito wal kerker. Nanda kira-kira may na tumbo-tumbo De katol sa ngabulkan doon ni singa ni bula sahoti. Sama isong ito ko kina may bang matatak sa reke. Di sama isong ito ko na wal kerker ni Ronaldo Rosa ngabulo. Yan na wal kerker ni ang bakibo. Ang una ba ndong dolo tukin Doon kita dola ting may nabula ako sita. na kira-kira. Kira-kira ni ang bakimengo. Ito ang dola betul nito bal-bal wala may nabula ako sita. May dama may nabula sahoti. May katol sa ngabulkan singa ni bula sahoti. Ama isong ko tukin. Binak nita gini sana matatatika ni na itu ya. Wiki ni na kanta na vorong to men non tanga nungko. Ya nang dola tikula telefoni ke baka itu ko sona baka taro. Ya na buku ni tamba ni bingarabe bota itu ko na foundation for the education of needy children in Fiji. May non da bulang itikina o seni mere rakula endua na kiana ivalisilis. Sana to sarti ko na nabitan lo kiti ko talisyon itu ko ni nabia bandia tunga merkila na kandaron do botong men non tanga nungko. Sabi na wekem ni na itumbu-tumbu kena do besus ni sabu ke otiti kumai na lomo ni embaki sawoti na bi embaki ni liu na review se me una tuna mbak mo matata ke se do mbak na mbal ni review na review sa iko no ni ngola mai ni tumbu-tumbu may baga boi na no ni bola kerker ka obang bote ni sakila matata tiko ibi ngona ke ni me vale fom kina do tukun tiko wekem ni tumbu-tumbu ena ve was ke ni buli kito ndongan reva na nonda report ni buli nangwani yu kaya nakachiko maangwa na report ni buli esin tukuni ngwa may binakamay kito binakata na report ni buli may binaka esi nga kitungan reba nga na report ni buli may kaumay bekito may baganday takatiko bekito ni ngwa ngwa itiko korbuli na bimbingan ni kakito binakato kito na ngwa may tiko korbuli kito sige may mereda na maka binaka siya natapatalang belaten doon ngwa kito binakata nga kito mereda na report na ngwane metiko korbuli ya ke kitu reda na ngwane ni lele tiko na kena maka etu na bingun sala so kitu ni bibu kikina bibu kikin na ngwane kaya ko bimbi kina ni busetiau maramatangkan ndo mandana tingul lekalek ni berni nang gaiba kurita tiko na vital no nangono borota kino ndangona ni baki keli and Radio Fiji 1 nando moiviti ke na FBC TV. Nandang ano tiko ni baki keli na Radio Fiji 1 nando moiviti ke na FBC TV may nanda bulang iti ko seni mere rakula ndo na ibolesilesi may natamba na boto iti ko na Foundation for the Education of Needy Children in Fiji. Daro na liso po talimanda maramatangali na namuni pamadal may na puno sa may dabato kina nimber ninga indo na kya na vingulagalak. Sabi na may bartek tiko ni bikim ni tubuto mambalata ng bimbi ni review. Review ya kena nakatitig may baga buwi tubuto ket sar buke mai sar buke yoti merndong wala mai bat kena reportin ni ngone buli kita kilati ni wasas ni buli ngone katulu wasas ni buli se lebe sang sar na reporte se sin soli mai korbuli ya kita kereting ngane baga mimbi kasando ba matata kitiko kita bina katamtanga na reporte ni temundua kena temurua me kau mai na report merani kita kilakina se kita reza kya na itumbutu kawai tiko mai na buke tiko na lubena endo talanga na kaya na review may baganda ita kaya na indami na ngone ena yang baki katara ni na bina kata tiko kaya na buke tale kita na may vital noa kung may bakati ko na dola kay korubuli na parents interview mbeka kaya na biya tutubatu sa na matagali tarobaya dan lay vital noa mikim na reida eto sa takit ko na bubale sendo tal na lenga estaba o yan na kitiko ni review may ba dikebe ka reidi leso nga na ibola kir-kir ni ngone at kena na tosa tiko na ngone na nakaba ka buli. Kembal na kanibia kay tiko ni okoy na ngone sa bukiti ko na sulya nga may bangando na no ibola kir-kir. May na ngone ndola kina na bola kir-kir. Doon binang matagal. Ya nalaman niyang baki sa nanggay nganribi nga na no na report na ngone. Doon binang.
Kaya mabali, wala ba kaya sa atos? Ndakaman, kaya kaya bukiti ko manising kay kalasin dua. Naroon ito sa tiko may besar ni sa ba na kalasyon? Na ngonong gua matanggal so sa tigo mana kalasin do mas na sali fomo itu se bukiti ngango. Sandi. Ena bato tiko ngani kito may tiko na itu bakini mbula se na dava estava tiko na tumbu ya kito reda tiko ni ngandre tiko na ngwani na buli. Kito na kawai tiko balebu ni low rate tiko ni ngwani ngandre tiko na buli. Kana tosa tiko ngana na itu vingarag. Ena buku na ngwani ya. Hindi nga ni abarita to kani boyala nga medha na ni do buki nga balebu na ngwani buli na be korni buli ni primary si boy ke ni ke bondo dun tiga ke baga dalano gitu. O bakang buta mana bandon takim ni matanggal. Kito do buki may na kalasin dua medha na fomo vitu. Fomo vitu. Iyo ir na primary mana kalasin dua medha na kalasin walu kan dewa ni birna secondary medha na fomo vitu. Naka ditagin sana mata tiga ni na itu ni bibuan tiga wikim ni nawe kanda nando ba totong mai ena nonda iwasi ni ngonongo ni kaiti ko na reporte me sulia ni wikim do boibi ke baga sini sulia na report ena ngaune ondo ngandre bakin ala ba endo no mundo itu betul betul na ngonongo matanggali na bale na bunitaro na ngonongo kito sa pamimbita katiko kito ndo na katanga ni reporte yan isasing ko may bikito na reporte sa luto tsaka na singlak man na tumbu-tumbu de nga ibe susu yan na buko ni review kasi may ibe buko buwingo sana luto search nga kinongwan yan na pakarita kito ko bikito endo na yalo halos endo na kaya na bieto kun tiko bikito ni ako na tumbu-tumbu si ako na do ibe susu ngo sa runing garabang na luwena sa runing garabik ko nga pati ko se buke se runing garabang na luwena si uding nga yang garabati ko kasasing wala siya may bekito nakakito abi basa kina kakitungan rewa daka manda ni sabola kating ni sere kinabuli na report ni waswasi ni sena Victor ni lew boibi ondo labi nakatarongo se ndonga ibi nakata se menga isoli ni sa January sabi na kana tumutub sarang walit ko may matanggali sa parte ko beira ni sar ko tinga may na temundua temurua na report ni rona temgo angay bandi sando tukun tiku beira nanguna sani nang griti ni kina muni me koto nom niaya kaya rani nang koto me kina na report ko sabot ko na kanitemgo kaya sing rani na koto may na temgo ningay koto may na January nasa bandi tek tiku beira ni tumbu-tumbu ko sarang walit chuk may bikito yo biyo bartak talangan bikim ni tumbu-tumbu kaya sember chuk ni raw na report ni buli ni was-was ni bulingo ni albinak ni sember chuk ni review ni koto may na report ni temundua kina temrua Maniada may bola may may sot na may vital no ngi ko tumalo may nakanitem tol. Dinasar. Kaya mambali may na mateni may na non kir-kir nga bukan doya sa naron ito ko itu na ngone na bulitikin nangon. Don nakatanggal. Naka binawali besar na nabibangan dita kinita kini sana mata titigan itu ya. Bikin na wikanda na ndo boto may rei ni bukiti ko na tambana ka boto kay ko na Foundation for the Education of Needy Children in Fiji. Sana to sarati ko na vital no en nga na boroti ko may na tubutuba ni kenan daw waruta ki se abuta ki balab na no na buki en do na ngwane kangan reba na bibuki ngan reba ti woko. Na bale matangali na etiko beketo na beka endo lavaki iyo kwe kendo na tumbutumbu ngan reba mena buki o kito nakakito reda banandona tumbutumbu se vindo na ngone se bide viengana be buke oya na kena lingan do tekiti na bingarabi mateni ka lingan do tekiti na bingarabi sama yelim beko nana se yelim beko tata se rosa bium beko na tumbutumbu ya ndona buno kito rekina kene kerua bingarabi tikum beko na tukan na ngone se ombun na ngone kene katolu ro bingarabi tikum na tumbutumbu kasibia tiko ni wili ngone kasenga tiko ni biro round akai ro rawata senga ni biro round sa sibia tiko ni wili ngone kena be ka ro rawata tiko ni tumbutum kene ka ba matangali tiko na nito wakati kai tiko na emergency cases do ya the mai do referting mana do university out and do to sile mana social welfare go I saw na lenga tumbu koso me bakana kama na lenga bakadal kangan daru ni kila endo ya de bikenda
tu warau tu na emergency kitu tu warau tu ndo dingoma kisa mai songo tiko na kitu na rede tiko kisa songo do lem ngono songo tiko na bola ker ga do zuru mo wirna kisi bimbingo ya kitu sando mbite tiko buat tiki na evita na ndambe me nora tiko na emergency cases ngo ona betu kuna bondo ni ke matagali evita tiko na nito kisi ibu sote na tumbutu mo na bas bondo ni ke ni sona kisi bimbisar Jika sana kena buat tangan dengan lolo birasar. O tu guna lolo birau kena itu ke. Satu guna dona bosa lolo birau, enda kila. Na bosa teu ni tumbu baby na kis kitu laku rumah. Sinda donu meado. Ya kitu sandu me reida, kitu ngendu tak kitu kina. Kena do waka o irna ngwane ko era rumah na kisi bango. Na bono asar kurbul durimbu rembeka. Sana bono merlibu ke kina. Ya na kis ni emergency o warta katigani. I rosa bulkan do chicken na ngunang dorbisak chicken ko matagal rosa bulkan do nito kisi emergency cases kisi bimbi kenalew naka na wali usar na pamadal diri na benan total mantan tengo lekalek ni berni na kaiba kurita litiko na vital no ena ngona bo rutaki no andang ngona ni paki keli na radio Fiji wanando mo ibiti kay na FBC TV. Nandang tiko ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 nando mo ibiti kay na FBC TV sana to sa tiko na vital no maramatanggal no lisubutale na abuno siya na yabu ni no na buki endo nangwan ni ka to na itumbu lebu na lubian boibi rto na buki to loko si boibi na kinela wala na bale matanggal na bemba kisawoti kitondo turo chiga lima na ngone ndo no bubale Iyo. Wate kitu sange musuko sumu may na tolo. Sa musuko sumu may na tolo. Ini so nangona matanggal indo yado may so na tumutumbu. Indo lura ini raleli bucho nangone. Saka chuko ni baka usabarta ko saka chuko ni vero roti ko na kay rawat. Kitu nang gere danan lenga estaba tiko na bubale. Kitu sa nang gere na takata kitu sa na tingoma na lima nangone ya. Kitu na bukia na lima nangone ya. Ina bata utiko na be kay rawaka kino tumbu so de ngai bingrab. Siya na taba la kuzurumutiko o ko bingrab. Naka nitag ni sana matatatige ni na itukutugabi kimi ni kanta kina mabale na ndre so tabi may nando na bubal kang andre bantin na ngoni na bebuke ando sa nakilati ko na dabo mundo na nadakaba kini sa boybi sen Doon bina matanggal. tuba kini na mundo bingarabi na boli usar na nabika ngandrebi ngona dabo ero nindo kiriki na bebuke ngo Sabi nak matanggal na bula ko sita. Bula ko sita ndo dola kina na bola kirkere. Matay niyo ko sita. Matay niyo ko sita kinakatul sa ngawul niyo ko sita. So nanguna kitondo re ni bakaran do leli na lakachuk mena lo manibulango. Kitondo to soetik. Me bakana bakingo. Kito to saserto me medo na kotob. Ni lo rai ni barang-barang tiko nora lak mani tumbu-tumbu. Ya may songa chuk balele ni kito warakat tiko balele son ka. Kito rakachuk me kina na kenandal na bebuke. Na be kanga indo kere bir ni tumbu-tumbu. Merabaro tak mai kisarap na kata merkirei. Ana ibol ni sudo na ngone. E bacho na kabimbi kitondo bina kata metiko. Matai na ibol ni sudo ni ngone. Kene karuan na report ni ngone. Kene katolu na ibol ibakan din na may korni buli na korbuli daba ngai buli kina na ngone. Kene kaba na address na buno enda tiko kina. Ka kene kalimutal nga matanggali na namba ni telefoni. Ebe kaba ya. Ka kitondo kere tal nga baka na langa tumbu ko so bar tiko. Kitondo kere baka ibola. Na be kayado ke kama kito na bikina kata na ibola ke ndo na tuvi mate se walenga yendua kito na bina kata keti na kena ibola matat ka kisa lenga tiko endo e bingarabi death certificate ni ibola ni mate na ke kama mana ibola mirtu na faya na be kawaya kito na ngandre na kena ibola pamatat iba ndindi na me kito na raida kito na gaida kata kito kina kwamba matanggal Naka wali usar ke baka itu telefon itu di nabia bakuria main numuni pamadal en abu tek tingan ni nonra se ngona da berro ni kere bibuki no irna kanda erangan reba na bibuki Sabi na kanisa may songot ko na yung bakingo na bibuki ha iya usa kira-kira ran batungay ni bikin na tumbu-tumbu na bulok si tinibul ni ang baking maingo ni alo binaka ni ngol tinto bulbol kini binakata na bibuke me ni le kere bibuke beketo ni ngol na kusita nakakita ura da matangali
So sa uti na bibu kan din sara kilati ko ni sa song na ker bibu ke. Ranggen dolo kan berkara libu ketumbu bimba bi kito. Ni kito nakatangam kito ke. Yo sa baka mamasti ko yani. Na yang baki maingo ukim ni na samber rata mai na yang baki go. Omboto ni ngai onungungal mengo elip senge melesu. Na yang baki maingo na bulak sita ni ngale mai. Nakakeda kito binakatitingo mo ni na baro takamai. Nyu pamatal takatik na bikango matanggali. Ni ti korto na timir to domindikya ba na bola ker. Na itamba na ken nangone mi chicken passport photo. Na ken itamba nangone. Ni orto na mindikya ba na ibolango. Orto na reda nga bango ni lutun do na ibola. Sako search nga ba titik na bola ker. Kuya u ba bini na kin ni wala ko zuru mati ko na bimbos ni tikina so. O tuko na tikani kito 100 tikani. Nanguna nga sa ni ngole may kina ni kila na bi kamela baki. Ikot tamay. So sa may lisu mo binakibal na katak. Ngay lisu may kutsi nga may ruwan na pepa. Kutsi nga may tolu. May kuning ngay kanibile, tisa kanibidun rubi, nisa kanibukay na ngoni. Sa kir-kir pa mimbi, nabulok sita na baki may ngo, ni bagarota ka may nabi kakitungan reba, ni ngole may. Nandol tiki na nabibuke, ni ngole may balda katak. Di mo sutiyo maramatanggal. Nakiana sando ko ni na ibola kir-kir. Ondo rida mandang aki mundo ni bola silesi ni berni kay daw solivir na virtu nandikyap. Iya matanggali. Kitondo ndambe kitondo rida. Kakitungu pagasala kito songono kito ngiriti relesu. Imberni to may ndambe. Orto na may rida na orto na may bakatulawa. Ina na fomo sa ato matay kito ya Imu bandi taktal tingay ni ke. Bikim ni na itumutubo kendo besusu eso enano manisa vale fo mga may bango sa ikwa sartungaya sa anu itak sartunga ni na buke wa mimbi to bikenda na tikong goya na buno ni dakdak no posik wa mimbi bikenda na buno ni dakdak ni buno ni dakdak sa buno ni dakdak ngone endo meli endo mindike bikenda na ibola kito ndo reida ni kito matagal endo lemon kito ndo dakaduro manandrende na buku ni bola kir. Ka kito na kiretim nga naman yung dure baka binakan na bika kito ndo binakat. Muniko tamay. Berta nanguna na kumikin na kito na may rita bango kito na gay labak kito na gay tukunan na bika kito na binakatan kito kikim nikin. Andun ba ka na ba madali ang matagal? Don, mitang isa na matatati ko vir na wekandar. Aran daw ito may. Kaya baka ito ko talason ito ko ni nabi ba kuriya may nipang madala ni sa biba salata ito kinanggur. Kin mabal na nona sa kere-kerendua. Sige ni kinambal ni sa nabawondo ni nona kere-kere. Sa nabawondo ni na kere-kere. Kita ndo ba ungketir tukuni tumbu-tumbu ni alu binak. Ni singit apa ngaike. Ni sa sangat tiku. Iya. Batla kau satu kuno tu sabar takauti. Nyingo yang ngandri era buke ngaike. Ko dondon merbuke kondo tukuni tiko na irasang sucin roka mo minak yan matagal mo tukuna po dondon go sali busar nga ko tiko hinanda po ni takatak erando may ker ya endo tiko nang ona matangali kito do bisi ko kina ba sorry kito na singi tukuna na singi kito basi ka kina ko ya do bimbi kina bikito ni sa may takana bale fomu na itukutuk matata na itukutuk dina na naban telepon dondon may may betin ngona ni kito ngirin kina mago meso mi may so nung sa amin biuto ng pantalon kitong girian isa sa rin doon bukaw ita kan kitong gir tukain uti ang gentulis may bikito ito sawa na wara ka ng gir sa ganito yung gir tukain biki mo ni gay kitong dumamadal takani kito sa doon tukuno iti na pantalon kisasingin ni islamen na pantalon islamen na banitulungan ni kor iya nagtukutukong matato kito binakatatik kito nalakuwa ba kito na bibalik kito natunga kito basi ka pasuri ni boso tiyo maramatanggal ndo talang mantanag yung ulagaleka ni berni nang gaiba kurital ito ko na vital no yan nga na ba rutaki nandang na ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 nando mo ibiti kay na FBC TV. Nandang na tiko ni Baki Kelly na Radio Fiji 1 nando mo ibiti kay na FBC TV. May nandang bulang iti ko Senimere Rakula Ibalisilesi may na Foundation for the Education of Needy Children in Fiji. Darna lisu talaman dara puno ni samay labato kinam ni pamadal kirin ni ba kuri talaman dikit. Binaka matagal. O mambo din dura samay adat tiko na kenan don dikib na bola kir. Mami biti ko ber na bakadar tiko na puno ni takak.
ni kita ndo ngandre babagalebu na itutu matata na tukutu ndina baka usabara takatika matangale ni vidana kisi kita sama estava e main donta na kai tukuni donta na kai bolai galin donta na kai lurai yan rasanga tinga mera bukekin ye kitu kere baka bimbi we kenda na tumbu we kenda ndo be susu nyalo binaka na ngoni me bale fomu kina ni rei mai kita donta betuka ne be tarong matata matila leket kitu tarong baka don sarangana vitala noa ko tel don kamelos tak batana fumu itu matanda sa boleh satu ngabang wedak nyona melos tangan don ka ona bio na law sa ker kini baka bimbi wir na bekanda erti ko na buno ni zaka sanda mai tikon buno nda kin mambale satu weekend na ka satu weekend na ilap sanda mai itu isuba ni alo vinaka ni ndore da baka vinaka ke ni kila ni running garawa na libe ni metu ko na baka don di kuangan do melos ta ke soni tuk me baka buno tu me kitu me buke ke munitu ambiu tu kon do no ir merbuke me baka salang au kirea ni alo binaka na tumbu kan itu ke subuno sori au kirea baka bimbi ni alo binaka o baka salta ke da chunga na tuk matata tuk ndina endo so ilbe ke to na bengo na kedenga do sambuso tabe sona kisi laustakan na itutuku bola na bola kira-kira. Ele busara matanggal kita sa stava ka kita sa data kita kina o kita basal tatinga kina melo na me kuni toso tiku me o kenda ngani tu ke endaro ni baka muna tungana non dalenga sa ker ramba tinga bi kenda ni tumbu kenda ndo besus ni alu binak me kuni ndo la na lenga ba saya doti na malum saya doti me ni kota linga baka rua ni sa anda baka binak tinga batana na bibu kengo e sindoni la banda walu kina o mi bio kemni ni tumbu kangani bina kati ke nandina nomni me pamatatak ke mni ngani tuku ni ko tamai wandi take mni me ko telngendo ya de sona lengala lai ko saya doti tu sada ta ke tu kina kitu saker tikan kini be kemni ni tumtum na bale matangai binaka na bale usar na ai bomadal o kila o bombo tidindon na wekanda sarri wa wato ka mo ni taleboni ni sambula binaka nandangona ni bakikeli ni sambula mudal bina wabina na muara na sanomba mudal bina ri maramatanggali narsini nina ini mo irua ni langai saromba wabina tabale buna numdo vivuke ina numdo tambana bongo na merabue kina wekanda era singra wakava binaka wabina wale wo tumiga tunga irua na palni buasani saya ngatagatiku mendan daun dina nio kendana kawita uki dalu tutiko bakaristo uwa bina wale ni do biasa kapetiku na bibuke ia oki mami na tumbu na daun ni besus sing ni tigo biki mami nandina miki mami sana buki mai so talangai erasing ni simbi tetiko nga na singnindo saka pakan dundon senandina maramata ngali wabi na binawale na nom do minstringo ni wiki ati wana kawita okay bago hospital nga wira na kandang wana basu o wabi na binaka o toko na tiko wabi na binaka takawale na nom do vibuke ya sa ni mami masti ko na sana baturang imba na bitiki na sana ngome kimi masalah tu na minskingor na baki ko kila ni saso ngome baka ni bulong diki mamiti ko na single ni ko sana ngin dola tale na bulo ko sita na baki bo kita dua tali singa na ngandeng go dua tali singa na elingan dua na mandato na ngon ngo eti ko ibal ni bebesu elimati ko na ngon ya elingan dua ti ko tinga tinandato usa kere me usa nangai baru tak mandangai ni sona nonda tigindua nangai vaso komuna mere ningai bukai tumbe ka mandangai na bakibo o wabina kan ni durma yo roma dan ni robital na tiu kai turang matanggali wachoni na por karam bina ko na bakekeli e sani masti ko na le ni bono na vi korkor na sanomba ni buo binasa kami mamikere atal nga me bobuta itu may naman tani tu levo saru irambai levo may na kalasindu akin na pumdito
pinakabali na tiki na ngayon na ilang isor ko ba o na ibal. Nabali matanggal. Pinaka binawali besar na bota taru to mai na nonda ngonongo ke pakai tiku na bota taru bikimni na kanda na ndo bota to mai aron ngai taru to mai na nambari telefon na tolu rua sei badio nan rau ke na vitu tolu rua dio sei bandua mai nonda buling tiko seni mere rakula I bala silesi mai na Foundation for the Education of Needy Children in Fiji. Wambote ni total na kanda sa wawa tiko ni sambulo binaka nonda ngone ni baki keli. Naka tualesi ambulo binaka na marama bulang tokai. Tuchingana nungu watataro wayau doreki tungu. O karawachunto na luvengu kala sivitu kala sili mondo na makumbungu. Au mpata tu wilichia chiko. Ka kere chuma ke ndo na vivu ke lako yo sarunga chuni sa soko na ke. Ya, wambote ni sa rere dabu koso na bitang noya buano kanda ba tatar tong mai ke roni ningai tartal tong mai roni suli tong mantanga na number di telefon si roni suli na number di telefon mai na bolin bola ni Foundation for the Education of Needy Children in Fiji ke bagai tiko na nomuni ba tatar na bu ni bikaw ni sa dora to mai na nandang nungo number di telefon na toluro sai ba dionan raw ke na bitu tolurua dio sai bondua ke bagai tiko na ba tatar Risa nando kutale na bekando ya. Boy bibir orni kere matanga numi na naboni telefon ni mara matangali. Na bali matangali. O babani bana bekango turang matangali maimba. Ni nomni babani bana tingma na single bana ni kuwa. Ono bia kere taltingan nito bibsoti. Eno bukuni nito bali bola maina sa sabakra. Kakina moiran ina boli nando bono erosi songoti ko nangonongo. Kena bakangana kau bare takatiko ndona nguna leka ngale ngango esa nandola kina nito boli bola ia me bakani ni ngandre batik mana bibuke au sana suleting manangana na bani telefoni mani na betar mai kina na walu saiba vitu ono diwa dua kena diwa rua walu ono 5 walu lebih mata tembek ya Kere ni baru takatalman walu Saiba vitu ono, diwa dua, kena diwa rua walu, ono 5 walu. Pinaka, pinawali besar na ndo tome na nandang nungo, ena ndo tele na nanda dingula kala kani berin ngai bada bari tiko nangono bora utaki, nandang na ni baki keli, ena Radio Fiji 1 ndo moibiti, kena FBC TV. Nandang tiko ni baki keli na Radio Fiji 1 nando moibiti ke na FBC TV. Ke bagai tiko na nomoni bata tarno e kanda na buku ni vital no e bagai diri toka na nandang onongo rin kay taro toka na number telefon na toluro sa iba diyan raw ke na bitu tolurua diwa sa ibandua. Ni sambulo binaka? Sambulo binaka? Iya, dalo binaka lengwa turang matanggal wotso ni. Mara matanggali usa tinggo mananom number rua. Eu ba bina kami ngai biba kalau tangiti ko na matabale nam do ministry kati na bali wales na bali under wadeng Ibu Pinaka binawali besar na daw to menon nandang onongo na bari telefon na toluro sa iba diyan raw ke na bitu tolurua diwa sa ibando ke bagai tiko na batataro na buku ni Bingarabi ni tambana na Foundation for the Education of Needy Children in Fiji. Wambote ni total na wekanda sa wawati. Sambuli binaka, nandang ni baki keli. Halo. Iya, nimbula. Nimbula malan ba na tawe ya. Kere ni pa matatatag na may nakame pagarote kiavi ko na uli. Donu naka na nabatataro. Wambote ni maramatangal min total mandana wekanda etaro may nandang onongo. Nandang ni baki keli ni sambula. Iyo ni mula binaka rototson. Doon nataro na bulang tokay. Enabu ko ni rawak ka wakay labo. Bilang peke dua, hero ni rawat at kiko, meron yung taki. Kinanruto siya na yung kay. Ya, kira itu na bibaso iti ni sa dabu ko koso na abaga tataro o kila maramatangal ni sa ronito roti ko na abaga tataro. Pinak bakalip sar una sumotong nangayan na matay ni taro. Nabi kaya ngandri may warutang may doon ngone. Na may kira-kira doon ba na kira doon ngone binakata siya ngandri may
buke se kere be buke mai na tumbu ongo na be kan do me wakarutak mai ai matai na wol ni sudu ni ngone keni karua na ripote mai korni buli keni katolu na wol bakan dinin dina mai korni buli keni kawa endo na kena tamba musuki keni kalima ke ndona rendre la kuzuruma se ndona lenga stava tikuna bubale ke tona kirena kena wai wala taki mai ke sa lenga se ko se sa ndona lenga za ko vi ngaravitiko sa kadimbaga no nombula ke tona kata death certificate ana vi kai so ke tona vina kata mena waro taka mai ndoni tumbu yengandre mai bukena luvena ana be matata mbeka ya Aboy be enan total ngan nay bola may korni bul. Ndo ngan na bola may korni bul ko ngandre be e bola ngas ni buli liu. Kedi karuambek nga nataro lagu mai. Ndaka Ndaka lagu mai. Ndaka kero nindo bandangan na namuni pamadala raramba en buku ni ibe kandor sa vital no tawoti ke bakai tiko na namuni pamadala na buni tiko na ni rani pamadala tu bandanga raram merkila tu no kanda erndo boto to mai nonda iwasini ngonongo. Sebenarnya na ngonongo e vida na lube feng Fiji e sara bailes listig ni matentu bailes listig ni be kambani ono be tortla nga ngono binakngo mono be suretiki na be ira ke de sara na ngone ni na lube feng Fiji ersa tunggu nando benua ersa rawatan non rawatira ena bugu ni bengarabi amai bagai zertu manda maina fens Fiji ka kitungan reba ni alo binaka ni bi tartar mai be kito ena na betale boni ro sabar takoti na walu saiba vitu ono dio ondua kena dio ro walu ono 5 walu kitu na binaka tati kana ngonongo kitu baka kitu takabati kan dona report ability na successful students kani maro talanga mu bar takaike ni kitu mbusure titunggu na madha omingo endo na ngone buli ai sebu ni ngone buli na telebu north chuko beketo sa mai toro chuko na dax sa kitu suri titigo mai kitu na tigo na kena prize giving Bami ni nakin bertu na kangu mai kumi ni nona to tigo na mandingi na dax ka kitu na tigo mai kina na madha omingo ya na vika kitu sarawata tigo na feng Fiji na buguni vinga rabile kitu ngarabir tikin na lubenda esa kitu rata chuko iso na iso binaksar dona dhurbo bitu nanda bonua sati ko saramingo ina university mai Australia turang na itar tu mano rasingatal ana bugo niling tomani tal la kabu buli yanga no buli atu ya butakain kin na garabi na feng Fiji ka kitu sa kere ramba tu yani bi rake de sara na lu feng Fiji na bunong ani warong ting mekin ni alu binak ton endolo tu la katu mani feng Fiji mai samambula ni la ko yani ni tu ni kem ni yani meta tu le daga bata Dabi to man ta bata na kenang garabi. Uira tadi muni, uira na tuka muni, uira tabule muni. Ersang kay tigo durumuti ko iningo na feng Fiji. Yan tatau nga sila kira-kira warta katikan beke muni. Na wali usar maramatanggal. Ndur na lisu betalaman na bota tarong wali tikumay. Bir na tumbu-tumbu. Na non raraw ka bagay labo. Yan alo manindo na embaki. Ni busotiaw ni wasing turan na taruyan ni busotiaw. Doon kim na tarti kumay. Na bola kerket endo mai bagaleweni endo tiu kinabango na ilabo erawa ta endo na tumbu sio ko daka manan donan raw ros nga bulu kalaksum donan raw ros nga bulu nan dolan dona madawa na kaya na rawata tiko o ko ebe ngaravitiko sabi matatambe kaya binaka na wali usar na bombotin indo tala na wikanda sa wawatiko sambula binaka rarisa nanda kuna na wekando ya na itutungan ni bibuan ditaki bir na wekanda rin dobo to mai kirin dobo dengan no itutungan ni bibuan ditaki bir sabi na kasambera nga matanggalin yun na menan doon nagbibuan ditaki bir na barang tingmay o nabiyabaw ni binakatiwa wale bir to na turang rokotuy na sana itolo na itasiri rewa kay taylebu ano bugo ni lomo soli nito zakataka batatiko kaya nalako durumitiko na bimbos ni tiki na kedesar yanan tuwa sana baka turang itolo o babi ni binaka nguso na tiko na bali bola ana bugo ni babi ni binaka lebu turanga PA tay lebu turanga PA rewa turanga PA na itasiri e kem do na roko tui kena be roko keda sara ni non to sana ba turanga itolungo sa may
yang na kena lagu duri mitiko ng bose sarang wale tiko may nabi tumbu so karangan reba tiko nabi buke sa baba ni binak tiko yani ko ker tu may muri nindo na ngomna kito na ker tali kito na lagu duri mitiko num do boli bola na bukuning ker ina lamo solitu beto na beto mani tali tiko imani tiko akina turanga roko na turanga na PA o musuna tiko na boli bola na baba binak abi kemdo ko baka salta ker tiko ni bikem ni tumbu ano buko lang ngani review nakatini kalim ni singa ni November sa atong nga ngoy matanda ina madaw nga maingo so sa baka loyal timbeka sa akin ng ngo mo ni dadate kem ni kina ni ko to may na report nga iting go review kem ni ko tikem ni mai may review sa ni may boboy yan ano ni bola kirkir ni sa nadalata nga ni katin kalim ni singa ni bosota sa tel kito na tosoya ito sa natin nga ni katin kalim ni singa nambanga ni talbon ni sa soliti ko niya doon ka ni na kilambra tendo ng ngone sa nangon na dava na buke kina ni vitar may na walu sa iba vitu ono viwa dua kina nungu nambanga na viwa ruwa walu ono 5 walu nga na bibang dita kyo na binakat mo dita kyo kina ditumbutumbu ni semben ni may dava nanda vital na sinilibanani ko Naka, na wale besar ni pamadala, apa bini bina katigiti ko wale na nominating komite ko na bisuriti, muni may nanda pulang itu kana ngono borotaki na nanda ngono ni bakikil, sarata batal tingakin na nanda iwasin ngono ko bina wale besar na borong tiku may nda bini bina katiku wale bisini mere arakula ibal silesi may na Foundation for the Education of Needy Children in Fiji and nono may pulang itu kana ngono borotaki nanda ngono ni bakikil and Radio Fiji 1 nanda may biti kay na FBC TV. Di kalungat sa atiko.